ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, aglugad akong akastoy. Oops! Sige, larga. Papanantayaw, Kapitan. Ay, ije ilay. Nagtaer ka ita, Kapitan. Na! Ay, hindi pa ilaing anata irak, yun o. Oh, Sa dino'y jay ilit pang ituludakan ka, Kapitan. ije sentro ti ilay. Warog, nimot kapitan tay naglugan iti tricycle, papanan na nga ta. Jak amuan nana. Sapay kasla nagpagwapo pay. Nabis ngay tibuok na. Un nga raud. Mas daawak mait. Ta sigud met ano kasta nga da papanan na. Kat ti tricycle ko ti pagluganan na. Awagan na kiti cellphone. Kat ibaga na nga itulod ko iti papanan na. Sa dinong nga ta ti papanan ni kapitan. Kasla mapan makidate iti kasjay alangana. Un nga raud. Inati unak pay. Dana. Kita umday ta sumungad. Kasla na ko nagstirupan na. Ninana tuyang mait. Umay man nga tan agtugtugaw dita sangot istor ko. Kat oray sa anin amangan, basta agtugtugaw latta dita. Marikwanang, agtugtugawak laeng dito isangot ti istor mo Sige laang. Anya ka no ti parikot na, nana. Ay, jakam mo. Bye-bye aklatan. Takas la agpapapansin laang. Mala, ikan na kon iti kapikan tinapay. Tayin na ka. Ayun, mabiit laang. Naraksa ka, kaputan nakita ka manan, isay. Uray siya, Manong Vincent. Ang ganda-gandang pakinggan. Sipag na maamu kay di plaza. Nagpaiduman tirik naken ka. Na, nagmayatin adenggan, isi. Ay, nagpintas ka at talaga. Nakaragrag saka. Kaputa nakita ka manan, Manong Vincent. Ay, urasak na. Naragsakak mo ta nakita ka. Nakapimpintas ka. Angkail, saan kayo kadi analitay? Tasan mo na sumangsangpet ni Antibanang? Ay, apay kumanalidayak ngay. Kahit ada kamot akad kadwak dito'y balay ita. Oh, Apay, saan nyo akailiw ni Antibanang? mailiwak ah. Agam, naska na saan nakagliday. Taamok nga agawin tumot lang. Kasla ni Nana tuyang. Nakadildiday. Gaputasan na si mangsangpet ni Tata Badaw. At da ita ijay igiti kalsada nakatugaw. Ay, uray rabi eh. Unang kal. Yay. Kunak nga agawi dahin, ngam di namot kayat. Urahin na kano ijay ni Tata Badaw. Baya pa, taurayan na ijay. Kasta nga roti likes na. Di bye-bye am. Ningatan ti banang angkail. Apay asaan pa ilang agawid. Idintutan na bayagan ijay Baguio City. Bayam tagin jay. Kasta ti kayat na. Di bayam. Bayat launay. Na, apay akasla nakaragrag sa kayo angkail. Tasan nga agaw awid ni Antay. Ha? Ay, kwa. Ay, una. Naragsakak. Kayat ko nga agnaedin iji Baguio City. Apay nga raud. Ay, nagadua saon. Malaki din. Yung kaisaga nati ginatang mo asida inta. Tamang rabi itan. Unang kail. Ay, nakapalalas kayo matangkail. Papananyaw. Ada sarong karak agayam ka. Gayam. Babae, wano lalaki. Ay, di ka man damag sika. Ay, alaki din. Ay, pautangan na iti kwartam. Kasapulak ti 2,000. Ha? Pangusaram nga iti 2,000. Ada karot pangusarak. Bayadak metla adagaos. Sige Mabit lang talak dito yung bulsak. Sige. Imbag man ta damo ibulbulsam akwartam. Unang kail. Naglakwak iti natang. Jak pa yung arod na singer ti daduma. Ato yung kail. Mayada madagos taigatang ko iti abunaw. Well, don't worry ka na kan. Bayadak adagaos. Anong papanan nyo ayang kail? Kundi bang banglo kayo pa'y. Ada ngarot kasi narako agayam ko. Sige. Bala,
Nakunta mga numala daw ako. Agyaman nakmanan, darling Vincent. Tain libre nakmanan dito restaurant. Kan agyaman nak iti kwarta nga intod mo. Wonderling isay. Mayat tinawag ta. Darling. May mayat adan ganun, darling. Wala. Na makaparagsak. Un gayam. Eh. Nakunam kanya nga ado ti alahas ni bakat mo apasig abalito. Wonderling. Adu ah? Talaga? Mabalin ka di sumurot iti balayo? Kaya't ko lang makita. Wala. Basta sika, darling. Tumatak man iti kape, nanakwanang. Wan, kwarog. Nakitam ka din ni Uncle Mau. Apay nana? Nakita nga may tay limabas at tricycle itay. Kat nimot Uncle mo ti may sa anakalugan. At da babae iti abay na. Anya? Naglawag ang nakita. Isu nga ingkaman kitaan iti balay da, no kadwa na dayjay a babae. Diyak mairupaan no asino dayjay a babae. Babae. Ay, amang ano sa nga ili na kabagyan may. Ingka nga rod kitaan. Alaman nga raw, tainak man kita ay. Ay, dahil gayam ti alahas ni bakat mo. Nagpipintas at talaga, darling. Wonderling. Idul-dulin na dagita. Di na kaya't nga ilakaw. Nga uray nang ina. Gapot na pakalaglagi pa na itiday ni nanang na. Kasta ka di, darling. Wonderling. Ay no, nagpipintas. Darling, mabalin ka di adawat at laangan dito aritos. Ha? Nagpintas bagay ko. Ada pamintasak, darling. Kukuha Wonderling. Isad na balay. Dinto madlaw ni Banag, anak sa anti alahas na ta nagadadumat. Ang kalinday. Da. Abay nakalaksin daw. Sus. Umayak man. Ni kwarog ka anak. Sige, ingka ilukatan. Dituyak pa lang si Legyo. Saan arumbang makita nagtika anakam? Angkay, abay nakalaktiri daw. Kat sigod matasan na may lalak. Ha? Nakalukat pa'y kidni Kwa. Jaksa mo na siputan nga inlak ko. Aus! Da. Dansa matilimlim mangyaw. Awan! Ilimlim ka dyan. Di ura eksokimat ka. No, ada ilimlim ka. Talaga ka dingawan ilimlim mangyaw babae, angkay? Ada nga raw ka anakan. Ada! Awan gayam. Una betul. Rumor kan ta ilak kumantiri daw. Hello? Ala! Kunakon katangkay. Kwa. Ada babae nga ilimlim mangyaw. Ha? Darling, inakon no kasapulan na, mapankalata iti dagus ko. Sana bale, taamumatan ijay. Kwa darling. Apa nagbit ka mitin? Ala, ingkantar laing. Da. Awagan mitin iti darling. Ay, kunak ano darling tinagan na. Bye-bye! Sige. Umayak to ijay dagus mo. Ala, kongkol. Ha? Dagayam darling mao. Shhh! Tagtagari ka nakan. Di mo ipagbaga ka niyan time. Ibagang! Ha? Nga dagati alahas ni Banang. Awan damutin dito i-box up ang ikan na. Apay ngay. Jesus. Kwarog! Umay ka man dito sila. Kasadoan na pasamak na ito. Apayang kail. Anya ti bagayaw. Kwa. Buyak iti TV jay salas. Ayan nga dagiti alahas niyan, Tim. Irwan mao. Isublim. Isublim kunak na. Apay ngamin asimrek ka dito silid mi kanian time. Woy, sana kasimsimrek ditawi. Ha? Kun sana ngagtatakaw. Na. Tikit di kaduang mababae itay Amang ano iso tinanghala. Anya? Iso siguro ang nagdardara sa pimanaw. Tainala ng dagiti alahas ni antay. Sus! Ala, kayo anggal. Ha? Day takit nga may dadadarling yaw. Ha? Anya nga ita, na may sana kayaw. Yay. Ala, ingkay surutan iti dagos na. Barang maabutan nyo pa. Agawa am garod. Ikapaandaran tay tricycle mo. Ta surutan ta. Oh, marituyang, ada ka mat. Umayak gumatang iti suka kensoy.
Tagadubo akman iti karni ti manok. Nagsayaatan no kasta. Wen maray. Addan nastrekak at trabaho. Inayaban nakmutlaang ni Violet ijay laundry shop na. Nasyan kan ka Una, tauray laag parinto mga kanagpakpakaasi nga awaten na. Kat ita, naskan asayaatan mo di agtrabaho. Wen maray, uray malidlidayak, ang trabaho aklata. Saya atak lata ti trabaho, tapno dinak ikatan ni Violet. Katwan Ay wen gayam, nakitak ngay nga addarimwar a babae ijay balay da kapitan. Asino nga taday jay? Nakitam? Wen, nakitak. Babae nan sakit ni dayjay. Pagkunaam babae na. Kasta ti atap ko. Kimaro man hindi kinamanagatak mo, maray. Ibagam babae ni Kapitan, ngam di mo mat napanaknakan nupod na. Saan man, babae na dayjay. Imposible Ay, Mala, yagmuntay sikan suka agat gatangag, tain nakaglutawn. awan man langan, nasaysaya at pay. Kasano dahi tanang kail? Saan ta na naabutan ni Darling Mau? Pimanaw ni ti Dagos na. Hindi mo matan makontak ti silpon na. Intarayan na kan. Ay. Wan nga raw. Kasano nga itan. Sapay inala na amin nga alahas ni Banang. Dahi tantumot nga may ta nagbabae ka ang kail. Ha? Ay di mo mutin baliksan O kasanaw, mapantay iti pulisya. Ah. Ta ipablatter ta. Ay, saanan? Nakababain? Kasano nga rudain? Makarman to dayjay nga isi. Ha? Isi tinagan na. Win. Sa nabali tanaragsak kamit idinagkadkadwa kayaw. Mapan kami lang met mangan iti restaurant. No kasta nga kita kamay. Kain agpag na iti park. Awanin sa bali nga inaramid mi. Uray man, babae ulat taday jay ang kail. Imut utang kayo pa iti 2,000 kanyak. Kat diyo pa'y binaybayadan. Tagayam, babae tiga puna. Ala, agbayad kayaw. Nariribok ti panunot ko kwarog. Di nakman singiran ita. Ala nga ruday, agawid tayaw. Tauray may sal daw tayo dito yung sintraw. Di yun makita dahi dya adarling yaw. Unang nakwanang, kasta tinapasamak. Ay, punno gayam ti atap ni Marituyang. Nakita na ngamin arimwar di babae di tabalay da Kapitan. Agtatakaw gayam dahi dya babae. Kasano nga rudan? Win nga raw, dakkel mo't agatad no ila ko jay babae dagiti alas ni antibanang, tapudpud no dagiti abalitaw. Tudas ita ni Kapitan. Unay kat ngaminan da ita, nagbakasyon la ni bakit na, ngam nagsapulan iti sa balay. Nangagkuti saritaan nyo itay kinikwaro, maray. Adda aklaang iti asidag. Jakon imasidag, tamangan numasingat ipanagsarita yaw. Nangagkuamay, maray. Kat anya ita no nangagmaw. Ay, kunak tumagaman. Makadanon day to'y kini Maribanang. Anya, idanon maw? Idanon ko agsagana ita ni Kapitan. Ay, di ka makibibiyang dita. Apay katasanan nga'y, agsagana ita ni Kapitan. Kwarog, dito yak pa'y manlabalay mo nga agyan. Imawag ngamin ni Antime. Imawag? Kahit? Agawit ka nun. Da ka nun ang idanon kan kwa na, kain taray ti chicks ko dagiti alahas na. Ala kanggal. Daitan tida kasi ta. Pumanawak sa dito'y kabildatan. Kasaan ako nga agsubsubli kailanman. Papanan nyo ngay. Baka amuditan na. Kasanon ngay ti kinakapitan niyaw no pumanaw kayaw. Basta pumanaw akong dito'y. Makamuditan. Sigurado nga minado sa anak ni Banang no sumangpat. Ay nangkail, nagbasol ka. Tunggal basol ang maramidam at nakatukad na. Iso asangwam no anya ti panusan ni antibanang. Anya nga tati dusak. Ang mga no irunot na kan katibalunet na. Anday ko! Aklunam ti nagbasulam kinyantay. Umuna, nagchiks ka. Yay. May kadwa, inyawit mo ti chiks mau.
Kat tinakaw na dagiti alahas niyan, tay. Anya meten. Agbababawi akon. Sangwam tinagbasula mangkail. Tapno marisaut. Tanoy tarayam. Ang mga nudakdakas ti pagbanagam. Ay, kapitan! Daydakat ngamin, tadi ka man la nagpampanunot, anaympag. Anya nga ita? Ala, urayam ti sasangpet ni nanabanang, kat sungbatam tinagbasunang. Ala, sigay! Didan, tinagipusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat yan iti direksyon ni Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y istasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangat.